December ni sari sang ni som ni pakhat thole ni ani Myanmar ram boina thu thar kan an puang le dona kan video masalama te kan soilan photo angin Myanmar rama hian sipai sarkar hian inbiak pawna le telephone le internet lamte athunun tlatawangin thingtlang khua mun kil khodawa thil thleng te pe chu report shet mai a har sa thina chanchin chip chiar han puang chuak meu tur hi chuan hun hi adu ve deuh chang aum thina ni engla khole Myanmar ram chanchin thar hi ngai thale phot mai teng o December ninga tun pathiani jing khan ian gona Kuiming dang township a sipaiten lir thei mangin mi pui pung khom an su chia maya mi panga aya tem lo an sun hlumba ka midang som panga vel an manjui mi ta mutu te soidan chuan pathiani jing dar ko vel khan sipai ro rela ti tom ngia tin mi pui an pung khoma hetia mi pui an pun khom nu hian thil duam lo tak hi a thleng zui ta ani thil thlendan video an ula ka alan dan chuan sipai motor hi chak taka tlanin kongpuya kar ta chu ale pel phei fur maya mi pui pung khom lam hoya atlan la hian lo mutu then khat ta chu tre chel chul chungin an in thir filim roka mi pui te po tlan dar sungin hemi nu lok hian silai puak thom le mi pui aw nuai thom hriat tur om zui ani chak zetin an tlana mi pui lung oilo na a pung khom ta chu an su ta bor maya mi pali pangalai chu an su leng dor mai ani ti in he thil huai hotu zinga pakhat chuan a soi an zinga pakhat vani thlak taka tlan chuak thei hlau chuan motorin a su thung nu in Myanmar sipai te chuan an silai komin an chu zui ti a soi karin dan chuan ni khoshelowa min chutlu ka chumi hlana midang teman bel an tum nin ka ria sipai te hi an tam lowa som bor vel chau ni in ka ria ti in he thil thenga sipai in nam hnoi an tam lo thu soi helai hnaya lo om ve mit ngeya thil theng lo mutu chuan sipai te hian mi pui tlu te chu an vazui zota mani in lua tanga lo thlir tu te po silain an tin kwal na sal he ni in a soi bok sipai te hian helai muna thi sen lewang ngei ngoi te chu an ti fai nu hian he thil thlenna hmuna hian ambulance kal an phal zuya he ti tak hian Myanmar sipai te hi che boro ma se mi pui te po an ngol tot ve tlat tua he mini vekhian ian gona hlaing township a lung oilo na an lan tir le ngat ani he tianga mi pui chunga sipai te nun ron na le che dan ten om tak hian mi pui te thin lung ati hing zo tak to chuang lawa ram chung mun ranga mi pui ten lung oilo na sipai sarkar thil ti dan du lo na an lan tir zui zel ani pathiania thil thleng chung changa hian sipai lam chuan eng thu chuama an siam lawa sipai thu puang tu Major General Jo Min Tun po biak po thei ani heklo sipai ten sarkar pai thla a thu neina an in pek chopatangin thlasom emo or anita hemi chung hian civil mi poisoilo mi sang khazathum aya tam an that towa mi sang tam tak man to in an soi sakna lama thita engemaw zat an awm bawk tuna hian rampuma an mani beile tupor sang le sipai ten in beina hi kal renga abi takin Chin State Kaya State Sagaing Region e Makwei Region lama in beina anasa zual National Unity Government NUG sarkar hnuaiah hian tangkhawm vek lo ma se Myanmar sipai beile tu sang te hi a thapui khau zongin an tho khau thale ni na langa sipai lampuin mani ram chunga ral thuam chele kom lo pui teng lai pui helicopter le jet fighter thlengin an hmangani thingtlang lama sipai ten be pui an thlak fawa chena in tam tak an hal chiat baka an mani wang hian mi pui sang tam takin an mani in le lo an tlan chiat sana sahimna zongin mun sang tanga an ral tlan mek ani December ninga pathiani jinga Kuiming dang township khothlang lam ian gona sipai ten motor manga mi pui pung khom an sut lai thla lo la tu Myanmar Press Photo Agency journalist pani te chu sipai howin kut thlakin an manzuya Council Lin le mu yadanar khet mo tun teman ani chung changa hian Reporter Without Borders lampoin thu chu an siam to nge Myanmar rama hian thu thar the dar tu lam hi an chep sa hrim tuna Press Photo Agency journalist pani an man nen hian Myanmar sipai te man tok journalist
somli pakwa aya tlem lo an omeka November thla chawhmalam khan Frontier Myanmar Managing Director American journalist Danny Fenster chu kumsom pakhat zet tang turin sipai hoin achung thu an rel saka marse US palai Bill Richardson hmalakna zara tharuk zet tanina khung ani nuwa US lama hruai ho anita ani kha khathil thleng khan khovel adeng chuaka Reuters BBC CNN le ABC point an thai lang vekani community chu World Press Freedom Index thar bera chuan Myanmar hi khovel ramza somria zinga thu thar la khom tu te zalen dan te na a za somlina a o deuh or a om ani tun tum thil thleng dang lamna chu journalist pani te hi sipai ten ko tan thlak ana setli mai lowa a meichia zok mu yadanar phei chu yangon sipai dam do ina zai nga in a om hial ani ama kan mu po min phal sak lo doctor hne na tanga kan ria thei chun chu ni khuwa ala thelo na se aladam ti hi ani mai ti in alam hnai pakhatin di rawadi news website a thil social media lama a thalak dar meka chuan mu yadanar hi damdo in khuma mu in alu tuam bur ania din hmun ngai tu om taka ading mek ni in alang December ni ruk tun tho tan ni khan Myanmar chanchin bu sipai thunun chuan pathian ni athil thleng chungchang hi anziak ve lem luama anzia dan chuan he boina chuaka hian mi som pakhat man an nia meichia pakhatin hliamna tak tuarin mi pa pani hliam te nau tuar an om mi engemaw zat an thi thu ero an thai lang du lo thung February ni khata Myanmar sipai ten mi pui thlan sarkar an paithla ka tang khan sipai te hian thlasom chungin journalist za somvel an man tua soita kang khan tun thlenga journalist an tan tir hi somli vel ani United Nations Organization UNO General Assembly nuaya member pako omna credential committee chuan Myanmar ayo nilai kio mo tun chu UNA Myanmar sarkar ayo tu ni zel turin an poma kumsonga pani mi state diplomat thi sipai ten an pai thlak tak ong san su chi kai hruai NLD sarkarin arwat kha ani UN General Assembly in Credential Committee hi ram sang sang palai UNO a ram ayo theitu tur lo nem het tu le nol theitu ani a Credential Committee hian tun hnai khan Myanmar chungchang ba kha tun haya sarkar paithla a Taliban ho ro relna ram Afghanistan po an ngai tu ngalani Committee Chairman Swedish Ambassador Anna Karin Inarstrom chuan an thu thluna hi Karthar lama General Assembly athlen an tum thu New York Times reporter Tershil National Unity Government NUG Sarkara Minister for Human Rights Ong Myomin chuan committee in aron chop chu adan zuin General Assembly chuan thu thluna alo se mai thin ni na soi Myanmar ral tan sarkar NUG a hian NLDI wa mipui thlan chua to te mipui tangrual pole ral thuam ne na sipai do le tu po sang sang anin hlom khoma UN hoizong hian khovel in Myanmar sarkar apom dana sul asudon ni in an ngai Credential Committee in Myanmar sarkar palai thar tur pom mai lova palai nilai mek apom taphot chu khovelin NUG sarkar American natura rabi masaber ani don ni in ala ninga nikal tak khan journalist te zona changin ong miomin chuan UN General Assembly thuthluna chu NUG sarkar mahun hril theitu ani thu soin u kio motun chuan kong a hon sak thei don ni in a soi UN General Assembly lo om le tur hi kum sang ni som ni pani September thla anei tur ruwa man ania heta hian UNO in Myanmar ram aiwa apom chuan khovela tho hona por sang sang ai dan po ane thei ngei an be se ong mo min chuan kyo mo tun hi General Assembly in Myanmar ram aiwa apom thei chuan Myanmar mipui te au o ani dona khovel ne na NUG ruwa mana le kalpung te hriati thei tu ani dona ni ati heti ani rual hian UN pom na hi kong khat chau mai ero chu ani a apoi mo jok chu ram chunga siam than na tho mek sipai sarkar paithla ka ani theina tura mi puite beina ani thu a soibok UNOA seat nei le ramdang te pongpui na ngot hi chu artuya awalai ang hiania
a chung mu chu ram chunga chakna chan ani ram chunga nena kan chan theinan kan ti theia piang kan ti mek zel ani ti na soi heti lai hian committee representing pidong su hluto CRPA se chuan December ni ngani khan tu chua siamin UN committee thuthlung na hian ati lom thu le international level po sang te po malave tura an ngen thu an ta lang ani ho hi all samjang in kum sang ni som ni in thlan puya thlan tin Myanmar sipai man bang tuna national unity government din tu te hian nia an zawai song pasari chau ania NLD MP baka tang National Party Kachin State People Party le Kaya State Democratic Party MP te ani junta holaka khovel huwa por sang le ram sang ten sengna an siam political economic le diplomatic sanction te hi an poimo in mipuite laka junta ho nun rona ti to pani theinan atangkai hle ani ti in CRPA chu chuan atalang Myanmar sipai tu puang tu ero chuan he tu tluk na hian atakrama ngong anei lem lo nia soin akal phung le dan panga in ram ayo tur mingpo kan thelu zel don ti in Associated French Press News palai hena zomin tun chuan a hril ve thung Myanmar sipai sarkar chuan tuna UN committee na pomtak kyo motun hi anram phasan tu an puwa ama man na thu pek thlengin an ti chuak to nge July thla khan UN no a Myanmar palai ani na hi sipai hruai tu thin ong thuirain manga thlak an lo tum to ani Myanmar Spring Revolution a tedim khuwa hruai tu pakhat kum som thum parian mi pa chin siam sum chu December ninga jing khan silai ka hlumani pa sin siam sum chu tedim khuwa mioma venga azan riak chu jinglam kho war ma in ral thuam keng pol tu te ti siat lo in silaya an ka hlum thu tedim khomi pakhatin soi ani chu an ina aria ngam lowa ni ina ariak thina chu aria na muna chon ral thuam keng pol te kalin an wazonga silai keng pani in amunna khuma kalin anin bia a hnu loka silaya voi hnia ka ani ti na soi pa sin siam sum thatu ta chu engpawng nge ani hriat cheni lo ma se Myanmar Spring Revolution do dal tu pol pakhat thil ti ani thu Zomi Federal Union to PDF Zolan ta chuan an soya PDF Zolan chuan hetiang fir fiak le rol rala chena chu an dem tak zat thu le in phiaru na a in nam hnoi mi pani tele Spring Revolution do dal tu pol chu an hretowa na se diklo taka in thana a thlenna chan chu chui chuakin dik taka ro rel ani thlenga malak zel an tum thu Zomi Federal Union PDF Zolan thu chuan atalang pa sin siam sum chu sipai thu nei na do dala tidim khuwa a Spring Revolution movement le kong zona hruai tu ani baka CDM movement a po phur taka kai hruai tu ani thu soi ani post masalama kanlo puan to angin Myanmar sipai sarkar court chuan nimin khan civil hruai tu paithlak tang ong san su chi chu athu boi pani COVID-19 in kai hruaina dan bo chiale sipai sarkar du lo na lan tir tura mi puite fuina a thiam lo chan tirin kumhni ve tang turin a hrem heng thu boi pani siam sak ve bok president Hui Win Min po kumli tang turin hrem ani ve bok sipai thu pawng tu Major General Joe Min tun chuan su chi le Win Min te hrem na pek hi puangin jela ero da an ri don lo ti soya tuna an omna mek atangin an thu boi nei dangte an nama chon le don ani ati nimina nei pito a thu boi ngai tuana hian media mi te an tel pal sakan ni lowa sipai sarkar hian su chi ilowa ta chu media le mi puite an biak po alo khap sak to bokani kum samsari paruk mi su chi I February ni kata sipai ten civil sarkar thu nei nan he chuwa hruai tu ani na tanga an pai thlang nuwa pon chuak theilovin an hreng zuya thu boi engoma zat an siam sak ani a thu boi nei zinga hian ei ruwa puna te state secret nak bo chia le election law bo chia puna te portela heng thu boi sang ati hian thiam lo chan tir ani vek chuan kum zat chuang hremna pek thei ani don ani su chi chuan sipai te puna sang hi adik lo ti in a phar veka ama thlop tu te point thu dik lo le a political career ti chia tumna mai ani thuan soibok Myanmar ram chung mun sanga sipai ro relna
du lo na lan tir chun zom reng alania pathian ni khan puan lan tawngin su chi le civil ruai tu dang an man te chua phutin kongzo an hoi hota yan gona kongzo tu te chu sipai trak in suluin an zinga mi engemaw zat an thia nor hoi hot zinga mi som pakhat chu man ani bok ni in tual chhung media report a talan ani Amnesty International chuan su chi I remna pek chu an dem thu an soya he remna na tak pek hian sipai sarkarin an mani eptu te nuai bowa Myanmar rama zalian na rabe atumzia atilang chiang le ani anti Amnesty Deputy Regional Director for Campaigns Minghua Ha chuan he andem na thu hi na takin asoi ani International Crisis Group Senior Advisor Richard Horsey point he remna pek hi Burma sipai ten phuba an lakna le an thu nei na an pholan ani in asoi ve bok ole atop nan viewer ta hne na ngen na ian je vele lokela viewer ta zinga khan kan channel mila subscribe saklo inom chuan subscribe ti kha milo me saka milo subscribe sak ve ngei turin kan han ngen chewa tin kan video upload thar ta hi inlo dona inlo mu ngal zel theina turin in tan po YouTube pa asan pa a vazon boy chuk chu ngai lo khan notification bell in mia all la in da chuan in lo dong hal zel dona chuwang chuan notification bell kha in metanga ola in da don ya